Imyigaragambyo yabaye mu muhana wa Uvira kuri uyu wa gatanu tariki 31 z'ukwezi kwa mbere yahuje amasosiyete civile atandukanye ndetse n'amamuvement citoyen. Iki gikorwa cyari kigamije kwamagana kujya imbere ku mutwe wa M23 ukomeje kwiderurira uduce twinshi mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abigaragambyaga bari barimo Nouvelle Société Civile Congolaise, Société Civile des Nationalistes Congolais ndetse n'amamuvement citoyen menshi atandukanye akorera mu muhana wa Uvira. Aba bose bagaragaje uburakari bwabo bavuga ko batumva ukuntu umutwe wa M23 wakomeza kwigarurira uduce dutandukanye two mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aba kandi batunze urutuki igihugu cy'u Rwanda bagishinja ushirikira uyu mutwe wa M23. Mubyo basaba abigaragambyaga basabye leta ya Kinshasa gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kurwanya uyu mutwe ufatwa n'abakongomani nk'umutwe w'iterabwoba. Mubyo kandi basabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubaha ibikoresho ndetse n'umubare w'abantu ukwiye kugira ngo babashe kurwanirira igihugu no kwikura mu kaga kirimo. Iyi myigaragambyo ibaye mu gihe hagaragara ubushamirane hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi wa nakane iminsi 30 y'ukwezi kwa mbere, umuyobozi wa meri ya Uvira yari yavuze ko iyi myigaragambyo ibujijwe. Nyuma y'inama y'umutekano yabereye muri uyu muhana wa Uvira, ubuyobozi bwavuze ko bikurikiranye nuko izi societe civile zazanye u Rwanda ikozekereje ngo imyigaragambyo nticemewe. Nubwo abayobozi batigeze bemera imyigaragambyo, kuva mu gitondo cy'uyu munsi wa gatanu nta moto, nta modoka, nta n'ikindi cyose cyagaragaraga mu muhanda. Abantu bagerageje gusohoka mu mazu bagiye n'amaguru kuko nta moto cyangwa imodoka iri mu muhanda. Abigaragambyaga bihaye umuhanda mukuru wa Uvira, route nationale numero 5, bava kuri rond-point Kavimvira kugeza kuri meri, aho basomye urwandiko imbere y'abayobozi. Mu kwigaragambya kwabo bagiye bashorewe n'abapolisi barindaga umutekano kugira ngo abigaragambya batabasha kugira icyo boharibisha. Mu magambo akarishe bagiye bakoresha ababigaragambya bavuze bati tidushaka intambara Uvira, twashaka amahoro. Twiyamye igihugu cy'u Rwanda gushigikira M23, turasaba ko leta ya Congo ishigikira igisirikare cyayo cya FARDC ndetse n'abagifasha. Iyi myigaragambyo yo mu muhana wa Uvira ije ikurikira indi yabaye kandi hatandukanye mu gihugu nk'Kinshasa, aho abigaragambya bagaragaza uburakari bukomeye bikurikiranye nuko M23 ikomeje kwigarurira uduce dutandukanye tw'igihugu. Mu muhana wa Kinshasa, amambasade atandukanye nk'Amerika, Ubufaransa ndetse n'izindi zaratwitswe ndetse hasahurwa n'ibikoresho bitandukanye. Ibi byose biragaragaza uburakari bw'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bikurikiranye umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru yacu y'iki gitondo tukaba tuyasoreje ahangaha, tunabashimira mwebwe abakomeje kudukurikirana ku mabana n'ijoro. David Banowa, imurenge.com.